Wanhirala consolidação e suku ponilala posto administrativo Ermera, município Ermera, conselheiro máximo partido kunto José dos Santos Naimori, usuba povo militantes kunto atu votos babloku AMP, iha eleição antecipada, nebesi halau iha lorun sanulu resin rua, fulan mayu tinangne. Tuir José Naimori votos babloku AMP ne nudar asau ida atu dignifica liderança nasional sira. Rumores sila bem maguras na saia. Timor Laran toma e medihan sanay. Se impota ba AMP, impota ba Naimori. Imposta Naimori kara ukur. Hau hatete de pasira dihan sanay. Se hatete de Naimori ukur, la os ba AMP, ho pertelinona. Kabasa, pertelin, foto cadeira bara. Foto e boto hoto, ito boto sila konese. Hau lahan ito hanaba. Naimori hakara gluten na fatin. Buat los bagai dan ne. Sama-sama kita buat sudah makan apa yang mati meruah dengan kata. Saya itu buat apa AMP, buat apa Naimori. Alin sira ne. Ida ne mehi, ida ne salah. Mehi ida ne los ting haturan udah ne mati meruah. Ting que depende mau sana mau mau tahu. Tambah sini dua mau beli kondisi ini. Lai ida teli timor atau kondisi itu buat sira ne lai. Tanto menina nema que hau halua hela botirne, cargo sirne, ministro botir hototo. Hau hori hili di kata, dia kliu kata penda oleh mau naik rua, doke kadera, hau botirne bemaka. Iha Fatin Hadesan vice-presidente PLP Fidelis Magalhães declara nia garante AMP semanan maioria iha eleição antecipada. AMP ba eleição ho correquido tolunulo recém lima. Tolunulo recém lima kata liona recém liona necessidade atu forma governo ida. Atu forma governo ida precisa maioria absoluta que tolunulo recém tolu. AMP ia tolunulo recém lima. Então AMP precisa sair. Atu governa, atu governação ida que bele lore tem interesse nacional ba oing. Atu bele assegura e tem interesse chave sira esta nação estadunidense. Então precisa governo ida nebe e apoio nebe forte e parlamento. E daneso AMP maka bele halo. Tamba AMP iha ona 35 e a me fiar kata que se aumenta liutan 35 ne rodo ne bele avança lá o processo de desenvolvimento. Participa a consolidação ne ihamos vice-secretário CDN partido CNRT Francisco dos Santos nonia fiar kata que AMP sehetan Vitória tama povo conhece dia clio sanana Guzmão hotaur matan ruak. AMP ho hanung idadit katak nia ting hetan Vitória hetina dane para atu bele continua. Primeiro atu luta para atu dara na fatin grita Sunrise Arama Timor para atu bele fo economia ba Timor Tomac. Participa a consolidação de militantes no simpatizantes susi partido CNRT PLP no conto incluímos liderança comunitário e suku ne Evaristo Maris Joanico Pinto ZMN.